Što četvrto večera smo, 4 guske, 3 grlice, 2 goluba, a 1 pticu pred pelicu. Što no peto večera smo, 5 bataka, 4 guske. Na naše veliko zadovoljstvo nalazimo se večeras na vašoj manifestaciji. Ovo je 21. po redu. Frapantan podatak, 21 godinu ne traje nešto što ne vredi, a mi smo upravo večeras i videli da ovo zaista vredi s obzirom koliko se ljudi odazvalo na vaš poziv. Dobro večer vama i vašim, odnosno i mojim gledalcima, pošto sam ja poreklom, odnosno rođenjem Vojvođanin, poreklom Crnogorac, rođen u Vojvodini, živim u Srbiji, pa sve to lijepo se uklapa. A ovo večer je upravo posvećeno tradicionalnom susretu Vojvođana, Turija, Kobasijada iz Turije, manifestacija koja je vama jako poznata, zatim Kačarevo i Slanijada također, jedna od svjetskih priznatih manifestacija, i tu su Dani Dunava, Pančevo, Grocka, Smederevo. To je taj vojvođanski, da kažem, nalet, a odavde smo se mi suprotstavili sa kulinarskim i drugim stvaralaštvom, a tu su Pero Selić sa kačamakom, mi domaćini smo pravili raštan, a Montefiš iz Tita je dao lignje, odnosno ribu. Drugim riječima, ovo je i za dušu i za gušu. Za dušu su bili pjesnici, književnici, kulturno-umetnička društva, violine, gitare, i toga je bilo ovoga leta malo više i prebogato. Veliko je zadovoljstvo bilo čuti vas večeras. Vi ste tradicionalni učesnik ove manifestacije i verujem da je i vama pričinjava zadovoljstvo kada vidite ovako punu terasu i ljude koji pomno prate ono što vi radite. Nama je ovo 3., 4. put da smo tu kod našega domaćina, Veselina, koji to se stvarno jedan veliki entuzijasta i sa velikim trudom uspijeva da nas okupi. Do kad će izdržati, ne znam, možemo podariti snage i volje da nastavi sa ovim. Kako se postaje član vašeg društva? Šta je ono što mora svako da posjeduje kod sebe da bi upravo bio vaš član? Da voli da se druži, da voli da zapjeva, i lako je to, ne treba neke velike potvrde da bi kod nas postao čovjek član. Samo da voli pjesmu, da voli društvo, druženje i eto tako. Dej krenu jedno, siguran sam da ne postoji instrumenta na svijetu koji je toliko duboko utkan u nacionalno biće jednog naroda kao što su to gusle. I ne samo da je utkan u nacionalno biće, nego je on dio i crnogorskog folklora, crnogorske muzike, iako će misljenja biti možda oprečna, da li su gusle muzika, jesu i takako muzika, i na kraju dio crnogorske istorije. Da prema tome ne vjerujem da postoji neko u Crnoj Gori ko makar i potajno nema onaj gen u sebi gdje se čuju gusle. Pod planom Vega Mušovića jaše dreže plona mnoga hata. Moj džed je sjajno pjevao uz gusle, otac također. Recimo, postoji jedan podatak, meni je džed živio 30 godina u Buenos Airesu. I kada je pošao sa svojih 17 godina odavde iz Crne Gore, ponio je gusle. Dakle, to je ta ljubav, ostalo je to i kod mene i imam njegove slike, snimke nemam, očeve snimke imam i slike naravno, i to je rezultiralo da ja počnem da se bavim tim. Treba jako voditi računa, ako hoćemo da zaštitimo tu umjetničku vrijednost, da prije svega vidimo što pjevamo uz tim guslama. Prije svega, kod gusala je jako bitno da se pjeva istorijska istina, a onda idemo umjetničku potporu. Učestvujete već dugi niz godina na ovoj manifestaciji koju večeras pratimo. Da li se ona razvijela godinama i kako se vama čini večerašnja? Da, baš pun, ne znam koliko godina, ovo su 21. dan i ja mislim bar na jedno 17-18, ne znam, tačno sam učestvovao. Često puta ja znam kazati gospodinu Četkoviću da ima šanse, jer počinje guslama, završava guslama, ima šanse da mu manifestacija živi onoliko koliko i gusli na ovim prostorima, a to je nekih 500 godina, naravno, šalim se, ali to je stvarno, on to uspješno organizuje, drago mi je. Što se tiče mene i mog guslarskog društva koji se zove Sveti Ivan Crnojević sa Cetinja, imat će uvijek podršku kad je u pitanju ova njegova manifestacija.